And they will be followed by Sophony, nawe afata ishimwe ryuzuye umutima ashaka kudusangiza. who also has a thanksgiving and a testimony to give. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Thank you. May the Lord bless you. Mwaramutse. Good morning. Nange nundi kubahamagara, Imana ishimwe ko baje. Thank you for being here with me. Nibaza ko wenda ari bo bagomba gutangira. Mwaramutse. Greetings to you all. Tuzamure Yesu icyubahiro. It's Imana ibahe glory to umugisha. God. May the Lord bless you. Kubera umwanya mutoya ubu hari reka dusomere no jambo muri Zaburi. I want us to read a word in Psalms. Zaburi ya 40 umurongo waho wa 6. Psalms 40 verse 6. Haravuga ngo uhoraho Mana yanjye ntawuhwanye nawe. Mbega ibitangaza wakoze, mbega imigambi myiza udufitiye. Ngerageje kubirondora kabivuga sinabishobora, ni byinshi. Amen. Duhagaze aha dushima Imana. We stand here thanking the Lord. Yatugiriye neza, akaba yatumye uyu munsi tubasha kuboneka tungana gutya kugira ngo tuze tuyihimbaze kandi tuyirame. Who has blessed us to be here with you all. Turashimira Imana rero yabanye natwe We thank the Lord who has been with us mu bikorwa twari dufite cyo kuza gushingira abana. for the program that we had of wedding of our children. Turashimira Imana rero yabibayemo. We thank the Lord for supporting Imana us, ikabasha kudukorera ubukwe bwiza. and He did very good. Iyo Mana yabikoze for reka us. tuyikomera amashyi. Let's clap our hands for the Lord. Turashimira itorero rya Wells Salvation. We thank the Church of All Salvation Church, Mwakoze ibintu bikomeye who has done tremendous work. nk'uko twabivuze mbere tuza kubararika. As we came here to invite you, Mwabaye bugufi bw'abana bacu, you were before mubagira our inama, children. murabashigikira You supported them and advised mu them buryo bwose. in all ways possible. By'umwihariko wa munsi twarababonye. And we have seen you on Rero the day. mwagize neza, Imana yo mu ijuru ibahe So umugisha. may the Lord bless you for that. Ibyo byose rero murabikesha ubuyobozi bwiza. And that's for the leadership Reka you twongere have. dushimire abayobozi. Let's clap the hands for Mwagize them. neza, Imana yo mu ijuru ibahe May umugisha. the Lord bless you. Ahasigaye rero turashimira abana bacu And we thank our children batekereje umushinga mwiza wo kubaka. who had this plan, Uyu munsi bakaba bavuye mu rwego rumwe bari basanzwemo, and they have moved from one level to another, bakaba babaye umuryango se cyangwa abagabo n'abagore. and they are a family now. Rero Imana yabanye nabo bategura ubukwe, reka tuyikomera amashyi. Let's clap the hands for the Lord. who has been Turabakiriye with rero them. mu muryango tuvuga ngo Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Welcome you in Murakoze. this family, and may the Lord bless you. Haleluya. Hallelujah. Nanje ka mvuga amagambo nk'abiri. I want to speak few words. Ndashimira Imana kuko cyane cyane nje kubashimira itorero. Most of that, I want to thank the church, Kuko Imana yo twagize umwanya wo gupfukama turayishimira. because the Lord, we have thanked Him. Ariko nifuje guhagarara hano ngo nshimire itorero ryacu rya Wells. But I wanted to stand here thanking the church. Ni ukuri kose Wells mwankoreye ikintu gikomeye cyane. Truly, you have done something great for me. Mwarantwerereye bifatika, You have given your money. mwaritabiriye ubukwe, You came to the wedding. kandi ibyo biba twari dufite n'ubundi bindi bikorwa byinshi byiza Imana yaduhaye. Twari dufite Rwanda Shine, twari dufite live recording abantu barimo bitegura, And all of that happened when we had other programs at Rwanda Shine and live recording, ariko muradushigikira. but you supported us. Imana yo mu ijuru yumve ko mbashimiye, kandi Imana ibahe umugisha. May the Lord bless you so much. Nishimye uburyo mwatwitabye. Narebaga abapasiteri bacu bose mu bukwe, nkareba abantu bose dusengana, kumva umutima waje wuzuye ibineza neza. I was very thankful to see the pastors and everyone that attended. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. May the Lord bless you. Ikindi kintu nshimira Imana, nari navuze ngo ndagishimira Imana, ni ijambo ry'Imana twumvise icyumweru cyabanjirije ubukwe. And I want to thank the Lord for the word of God that we heard the Sunday before the wedding. Batwigishije ijambo rivuga ngo ryo muri Yesaya 45:21 ngira ngo havuga ngo ndi Imana idaca urwakibera kandi igakiza. They taught us the word in Isaiah that says, I'm the Lord who is right and also saves.
ariko iryo jambo yeme iryo jambo na n'ubu turacaryirahiranje n'umugore wanje mu rugo. We still discuss about this word, me and my wife. Ni ukuri kw'Imana iryo jambo ryampaye umunezero, ninjira mu bukwe numva nkeye umutima, numva meze neza na n'uyu munsi. That word has given us a very clean heart, and it has really rejoiced our hearts. Naje gusanga ijambo ry'Imana ni kimwe mu bintu biza bimpa umunezero mwinshi muri buno buzima, ku buryo sindabona ikindi kintu biza binganya. I found that the word of God gives me joy that I cannot find anywhere else. Rero Imana ngujije imwe kubari duhaye Bishop, So thank you, Bishop, for giving us that word, kandi namwe mwarakoze cyane. and thank you all. Murakoze, ndumva umwanya twari dufite ari uwo nguwo. Reka Thank you so much. Imana ibahe umugisha mwinshi. May the Lord bless you. Reka twakire Maître nawe adusangiza ishimwe afite. Murakoze cyane, reka nsabe abo twasenganye I would like to call the twereke Imana people. ubukwe bwacu baza imbere, John na mwana. Yeah.
Yesu